kemuni namatay nonda bulangi na kabilang ko na radio bulan do bata Luis Uluimba Umbon Romo ni reda sa chiku sarnga gori na screen da sar wat chuki na kabin bing grabe tintai na buku chukan ni rona may bitan lo bata chukan nando nonro kambani bago bita dini bago bita mani at tabo din nandun nguna leg sa chumen nagay baka matata kabikenta o ya na Titus and Sons Enterprise. Sama cuma nonton bola lama di Wici, usaha siang tal ni turban dia nonton ngona, kami kita bagi kami ni lui na yakab di bingkar rapi tingtai, oklan ni sa kami santu sarabi kami ni juga dan nabi tanpa patah diri cewek lalu nonton bola lama di Wici, litan otak cukina, oyan kena satu soteti juga nam bisnisi, kan raum budina bata ke turang tua kamu ni, kami pakai juga dinggo ya Amerika. Ya, kemudian di sana may talno wiki ba binaka ni bingkara ni kuwa membalat na company binaka na Titus and Sons Enterprise pagkatang ay kinan fitness gym santolo chuk ngonong go kapagkatang ay kinan na kinatabo di talanga o yan na kalabo ni rakabi wani nang gayba matata kabi kimami na kabi ni bingkara ni kena sota la tambanda ni bingkara sa teti juga ni kinan na bingkara lebu nam do company na kabi na ko kana kene bagraw kim kinta bay kemuni ni raman ni pamatal tay kemuni manta na bun na damuni na bunoni zawut sa tumay kin na vasu sa gay mata ka matay lalay membalej kemuni meki mem nekilay kemuni rawa sanangay tosay non to vital notaka na company binaka na Titus and Sons Enterprise malombula na bali ratu au toroboni go Luis Sulimbau Bonromo au toroboni kurang ni tumbo la kemalau au bingkara chunga na bolon di bingkara and fitness gym tingkaro na pa kilo bingkara itu na tambah di gitu feature review ngol membro to na fitness national rugby league bera niyo resign cuma mo bingkara na nitu bisnis sama tu balik ko di sekolah ngol benanggo na sa boleh bobambo to sama tatabikan na nondrapag matala Mr. Bonrom when kabi di bingkara binding tai oni berita kan ni sa kata kasar may pangtindi na Fiji Rugby Union bakata lagi na Fiji National Rugby League oni sambi to todo ko ya sama indon lako bo na mundo business si bagabubal tiga buman to bakata na tatanrongo ni tanloman na Titus and Sons Enterprise minabali burat na tatano ko si tatano tek minalo man chingkaro na baki kailangan ni bunga na gravita visite utatano tek tu me doon na wala ni gravita na gym me doon na di na nung mo rani makanya tek na kila chukubi na butura ni bitirin tek mo di tatano tek tu me lo mani bana makisao chikitu bita matake nangasi na bitu tu bani tu direkta na kena biwat na gym yo simi bakaki na bikaki tu bitabat na lomeni ambakia aba motani lomeni ambaki ko sa kemi babu tu kana bi tatan reso ka tatan tek tu lomeni sikaro na baki lomeni vana ambaki sauci mai duri na gym dola na gym sa mai tosa chura bingran kitu sama nama tunggu na bikali le usa kitu wana machukin ko na rugby di ball mun Fiji kono kuna bek na bitalo na kam na singile mun ni ko singile bu chukuna no no o biti balat na rugby di ball mun Fiji kitu non tola bu sa lak chunga ko na normal itu tu meni jimingo karena tu kira ni tumbu ramai wawatu na kasa tunga ko na normal non enroll itu nanti Lubena na buku ni rugby di ball mun Fiji na sa boleh bu Bonrom mo binak na buku di namu di bagarita ka na tatandra tegi makau cigmai sama indol na Plant Fitness Center ini sebenarnya daru landeba na buku di pakasama sena utu non to bitalo na ka di bingkara bindai eso rapat terong juga era tu ni Amerika sama non to puno lama ni wici na Planet Fitness Gym okla nanungku nanuma
Ngo senga imbo ndombeka veira come commercialized tegisara na gym ngo klando tunga na YMCA ndo tu na gym ndo tu na Takayawa sotal na gym baka na USP gym dakila siya machinga na Cornibuli na gym ni FNU. Saya também kana numuni numa na Planet Fitness embo endo tal tamban ni Vingarabi ni baku ko yang bebe toto bata toka ni ken na Planet Fitness ko sa andola chungori siya. No ratu na Planet Fitness kaulenga di chukin na batakira na wodi bi kampanye sora di chungo. Ito siyang suci ni mabibita ka na isaw ni Jim. Ito so rorosar. Rorosar biruel kuno may wakang na hukuli isaw ni kaya pa kimi na sumikin na Jim numero may makitak. Klanir na bi Jim na kitangor doon walk-in chinantol. Ito madalim ng tol kita kitong butengan ko na bito ng tol yan membership nito na ulan limsawul kalima na $55 nakaulang nga di chukin ng balatan ni chuk na visit ni kampany na Great Commission no nangarabi na sama tinikalaw ni rumay rumang taka free na gym patalaki na na retirement na seniors o na turang marama sa sivita chiko na bak ni mula ono sambul era keto sule freebir na gym sa dona kay sub ke ira na total na program keto di bak chungo bir na tobi mati ka bangar bulum na bangar tiko bulum pula keto balu tumusum na tul na dola na soni gym no may pinakatamer na may Vingarabi na nito walaw ni Vingarabi na Planet Fitness gym. Claro, mga so na kuno kito di makina na vi company so korachungo. Libre nito promotion wata bakindo chubir na ngone wata bakindo chubir na parama wata bakindo chubir na sa sivita chukan na lim sa kalima adon kino so. Bina sa boleh bu bambu tu sama tatabi na weekend na Planet Fitness ke wa baki ono sangabul rongatungo. May nonton puno lamay ni bicho sebe apa pala toko mantanga apa kalilay raw nung kanta toko na treadmill may na Planet Fitness na siya nga nisa yung bike mo ni sa retire tu wakata lagi na bike mo ni tebi mate na bele bakang bulan-bulan tulu wala nga nandola ka wakata lagi na be ratamate di kalu umbaleta ni semache na buku di bakasama na vision waya na Great Commission na kampani ko bakarurungikin na kampani lebu varunkin na gym go na Planet Fitness na Titus and Sons Enterprise na kabilang di kuwa endo na tambani Vingarabi chikin ng golu yan na Planet Fitness baka madala taga man tabi kay mami na buno sa pa man de tigukin na Planet Fitness na gym go na uliwa ratu na Planet Fitness gym ay chukoy Cornibia no sorry. Yo siro sobo mai mongole mai subai no sorry no siro mai no dunia mai na rana bodi Cornibia. Iya. Pasta kamai na rana bodi Cornibia. Do na kompleks mo sangi taru chunga sangi vetolu chunga namba kina malawu ni kompleks mo. Na bichuki na gym. Tamboro chuko na level ke di daki. Kito toro ke di chuko na company ngora Titus B Sons Enterprise. Na hukudi na gym buku talaga ni Cornibuli o keto kwa zaka chungo itu mbona kena enrollment na rapid development Fiji so tal na business la keto wa dor dal chugani na asani space serandua so na gym enda bisa chunga emba chini ngon sala ke kali na pasi ngon sala moni ngoli no sorry se pasi ngon sala moni ngoli suba ni na rede sartunga na uno ni Vingarabi na Planet Fitness gym Cornibia no sorry na sabale bu bambu sa ande ya weekend na vuno endampe tokin na Planet Fitness ke ko sarangan na mundo ni lewa angarabo chuko na Vingarabi kya ke robitan lo chuko na ke binanga ni ko na business ni toki ando no menta toko na ko ya
mai pagatur tal chunga kin na vital no na radio bulan do mata ya ni mi pagarita ka chunguri ni si berni dor tarachu ka na utu ni vital no o ya na rugby development Fiji nando na nguna leka leka mengo na Titus and Sons Enterprise na parent body warung kin na Planet Fitness ni rani tu naman ni pagarita ka tapos tal so ng business chugo rukuna na ngonongo ke na sotalen na lalawa chiko en vida na mbaki mengo me ke me na rani rei da chugani o ya na toso lebu sa ba dur chiko wa warita na tatandra ndrau tatandra ta nga baka ndo tatandra ta nga ba bu vale e chuk ngai na director ya Amerika ke buni oni di ba to do chuk na ke na daily operation mai na non ta puno lo manyo bichi lui nakaratu na tatisbi o na kamadilo rabar rumchuki na chinkar no na business la na rukuni tatisbi good sagawala nga gym itu bingarabi chutal na business ni Sabasulu chutal na business ni Voltekika chiko na business ni Valikana na makete itu siya makete chuma ya na rukuni tatisbi sagi chiko na kalim mo na korniguli chiko na gym rabaruruk kede chiko na tatisbi enterprise ngai chiko na pigri kuna muna ni Volteki buaka muna ni susu buaka kana project level chunga kuna na gym mo na korniguli kito wana matuchukina chunga na kena turanga director ni tuturanga tumtumbu taitole ndo monromo sangai chiko na presidenti ni kambani na ngoni turanga na roko tuina mata ratu pola haliwalu sangai chiko general manager chiko ni kambani sangai chiko na turanga na head coach and head of the school Royal Britain do berat sangai bimuri sumbani na human resource ya alok sarai ni virna bingarab sarera por bingarab chiko na lo mini kambani ngono ko kito sa di baka chiko evitu na business lalai se vota le choko vida na business me kito na vana matekina en lo mini bakingo kena bakmengo me na fulfill tak na chinkaru na business lalai merani na complete kina na kambani le uni tatsp Sons and Enterprise na wali la sa boleh budak pulang chiko Luis Bonromo mai talo taka juga na buku ni company binaga ni Tauke anda kila anda to company bago bitamani na kabi bin karab tintai anda bago binaga na buku ni toso sa ratos chukina irna kanta pambi juga kenta ni Tauke kena vi matu vale enda sa compete bago binaga sa ratunga batikir na wekanda sa di makau tu business mai na non da puno lomani o vici sabinaka oni sa bagrita kani nangonongo na rugby development Fiji na utunondor mai bitan lo na ka bingara bintai ni tangno tagamanda na dabasar manda na rugby development Fiji endon academy endon korni vuli mulaga ni kino le papa lolo ngai vuli nang gito gito tapa sa pagkatambagin doang na rugby ni talo matikin na rugby development Fiji lui no le ratu na rugby development Fiji na kwe academy nga na bosong ko na academy to sini batara na Fiji rugby no me pangatakan total na organization sa na institution balata na bosong to na tangar to na Fiji rugby academy kamanir to suleme na yadang go biketo kito sinimbule na yadang go to suleme na Fiji rugby no me no ulibitaki na ngongo Mr. Simi Valentambua lidu chuni Fiji rugby no ngongo lidu tatu na Fiji rugby no kurtu bita mekina yadang na Fiji na rugby development Fiji rugby development Fiji garra ngawatam pekindo na rugby may na empaki ono kina mbaki rosso ngulu kapa
sange wasi chunga na program na long term athletes development mo virtu na bakiono yazo na baki chini kaba sange chukura ni tu pathway program may na baki chini kalima chinkono chinkavitu sange chikona ni tu academy may na chinkavitu chinkawalo chinkadio sange lakot landi laken ni tu elite ya may na rosinga vulkan do kina rosinga kaba ni semberi ni na lutu sarai ni na keo kasal utama no na do na bakrisul kaba sa weekend no na tikono lo meni rugby development Fiji sange chikon do na club sa dana chikon hope karena lilewe na wirna ni tu academy ko era sangani progress rawen Kyoto kan dono kontrak Kyoto kan dono bonua erna ngoli kina sa chukuna club merna li gitu kina merna mangarakin na vi bonua erna rawat kina rumbula kitu na rugby development Fiji kitu sini wata begitu ngan gitu kitu reda talaga na sana babuli ko kitu siya makina na Fiji National University na tambana ni sport science kila ni to bi begitu kumen na gas ni bulu na sport science master Ian watake ya Master John Mitchell na kena biu wata na bi program mena meiji watake na rugby development Fiji claro tu lewono na atet se tu mete sumlo meni ono mother south kitu sakit tala dirtunga no meni mother south sami ochi na tu ono mother na bukuni na tu me atet suna no meni no volon bi rugby na planet fitness gym kitu sa sistema binak santunga kertu na FNU na buno ya kitu rich kondo na pathway rini vanda bori me sengola ni kabangito rini role ingas ni bulli serle strength and conditioning coach serau talaga ni rele physio therapist and buno ni vingra vingo na isama ni FNU sarle titum besar no karli bulida karena ni rawat talaki no na sengola ni ngito kitu vingra kino na rugby de oron Fiji kitu ngaram talaga na sanwa bulli rawat talaga wirna mulbiso sobo kibiti Vingar vitale na buno iso tambana ba budi tambana ba gitu eno nonda banua Bila sabole usabo weekend rusel kadi ona miniti me 5 kilo gravitan lo chico batke Luis Mbonromo mai talo taka chico na kampari benaka na Titus BN Sons ka sa talo taka ba mata weekend na vision ni kambani watalaki na kena toka na gym na Planet Fitness kena vida tala kambani sa to boru rumi binaka tu ka sa didi chuko na ngono go mai na nonda bunolo mani wich ke baka ubena kata mo lelewen na Rugby Academy Fiji oni barita ka benda bakiono ke namba rosa nga bulu kavani sana le fil tak na form o bina kata mo kila na matele ni rakabi oni barita ka rani undia na huli le huli na sport science na kena bi matangali huli taleso evida una somali ndon isau mo na somo chukuna bi ambaki sena bi bula sena bi singa ni lewen na Rugby Academy ngo kla ni lelebu sara daw mangalet saranga na vakasama ngo na tumbir tu en nambaki ono merle kiado non rele kilabi na kasara na ve kamatalai membaleta na rakabi lui Tawali war tu na program ngo ni rugby development Fiji Pembuatan di bikai lavaki mbaletu na ngone share na garu share ngone lar be zuru na ngone bingara ni rugby development Fiji chukuna di chukuna fi mai berna bekon kina bakitin kabar so mu chukun dona runan raw $500 na labu ni biti kena bi enroll na lugan no meni dona baki mena academy sila pathway yazo kina bakiro sulu ko ba mena cinka 5 yazo kina bakiro sulu ko ba so much ko $500 ndona baki balata ni keto na sona na wakana issue na uniform keto na sulu chiko na mateni set uniform na ngoni buli sangay chikor na biya may zuri muri na boarding school namun ko kitu sulia nga bataranga basta nga bul kino na nga bul na indam dabo meron na may board kina na boarding school ya na screen taki du tentre chuko na duru ni boarding chuko na school fee kona fee menala ko na rugby development Fiji
Sagai chuko na boarding fee ko mer na soma. Ana bukin na no me vang ta chuko na dom. Ero me kiko kina. Elo bani dava na bul. Ko ya dono ndolu ke na soni ke kai ku mai durri muri. Na unen vi barta kina rabi di volum Fiji. Bilang sa boleh bubambut sama tat cukup kan terlebih tal noya hen kebenangan ni kuat kemudian itu mutum bagi ono kina bagi tini kapa ndo to do kan bagi runan rauli musang bulan dola bagi tini kelima kena rusang lu kapa na dur na rugby academy na rugby iya en lima nan raunan dola pakata lagi na an tu sabaru tak tal cungan dormitories se merli durim burikina roto di pasang bulu kina ono sang bulu ngone ndono undolu ndo nembaki ndo sakamanta na taru na mbure ke na programu todo kongo oni bagarita ka ni ku e bagaduri na enrollment na bata na kenan din na enrollment me azo ni sana kadi bo me sa te gabu o ya na programu go sa te gabu chiko se sanga bagaduri chingo na kerdu Nak kena enrollment lakso chunga go ituma. Unda bichungo na ditulo mani gym. Tonda kanga ni gym go chukina classroom komena tambikin na karabikin na may enroll chuk. Ngono go kita sibite chuk na libis na gulu wada na enrollment. Sarap na kole chumen tumu na ukuni na may enroll tek na dilivan. Na mo nelaw tikir na dorbo. Na buno di bingkarabi ko basic nga na complex mo. Na dormitory na donga na rara kitu renta chuko na taraki na dormitory chunga rango opposite nga na sa ni gym mo. Na taraki na buri kita na warto nga hono sa bulu. Na tabon mer na may bagata na dorbo. Ya na pravi di volum Fiji karena erna durimbure na screen taki. Na batambakin do ver na ngol mes swara patalaki na ver na ngol me na NVN wakami kuno lebu tabiuni menetulau mekantabu erna soli na power TV na durimbure ver na tigo boleh ko bambo tini di sekolah cungamai na uno la rosa na bichukin ko na rugby di volum Fiji patalaki na uno ni na dormitories bueno uno na durimbure kina na dormo karena milewen na rugby di volum Fiji. Wale besar Luis Mbonromo no muni pa masalah toka en buku di sesanga binaka do sa baka tor chu ke do kamba di binaka oni bagarita ka chu ni ya mai bir nangone ya nanon na natirin taki son affiliate sor sa oirna living karabi ni bagarita ka chu ni head coach ni development Fiji roali beretin do biberata o irasaranga karena di bakan wekato doko si sotalen na coaches rasa tutale tunga karena sa kredit gitu main na world rugby karena boy tabikin orang tiki mam sen o di so cimanta na lingkara bira na buku nonra baka toro taki taki wir na ngoningo merao di raya do besar di na tubuka merawat untuk kontrak kita langi serto kau sembera la kau main nomuni kelab na hope rugby kena we kamatel itali so lui na ratu na itu turang head coach sa role berarti do berata kelas rombo chimbichi tungon na kani tutuk mata ni local coaches me serita kalau na kontrak kani sibutala ero no to bonua ada dorong-dorong tungan tu sarap tu nilai senior Eddie Jones senior na coach ng team ni wala bis team ni Pusedes team ni Toulouse sa kebandong ko ibig me mendo na kampanya me senita ko na accredited coach ng Londo Banua ya ni head coach or role berarti berata me senita ko ni Mother Rosauch watalakin na non assistant o ratu-rata labu-labu may sumsum taguni matakin na
non assistant total assistant coach so tani bula kelele utalanga na buturara ni gitu nonton ngono nonton benua tim le abitu mata takal tim ni suba na rakavi wat kina soka so tani bula vingarabi chuko to accredited or tundovi pa level 3 accredited world rugby ano na izabazaba ni level ni kebaka ndono coach na world rugby be azon na level 3 orona coach ro level 2 chuko world rugby orto saranga le tolong orto sana vingarabi chuko na kena tumbere na key fundamental ni rugby sana basics macro skills ni rugby verna mena mbaki ono ya kina mbaki ya Rosangul kaba sangai chuko orto na supporting staff ya orto na le tolu na ngoni bulu mena Fiji National University sarana vingarabi chuko verto na Planet Kids Rugby na long term development rangole ke tuna vingarabi chuko mena program mena bakyo ke na bakchi ko ba sagai chuko tuna supporting staff the strength and conditioning chuko to head of performance chuko to lead the strength and conditioning sagai chuko tuna strength and conditioning coach to hands on deck wana vi program ke na vitrin tech sagai chuko tuna backup staff ko tuna vi chunga na tabani ke na tubani na kon tumi na kon di vakso na kambala tra kani korupuli ngono ko orto le chinkando ke dichu na coach wili kin orto na strength and conditioning coach wili kin orto na tactical coaches wili kin orto na supporting staff orto na vingarabi chu na lomini wala ni vingarabi sena wala ni vingarabi ni rugby development Fiji sangai chu orto na expert mai tumba orto na Fiji National University Master Ian Crocker ke Master John Mitchell mana Fiji National University natabani sports science sangai chikor na bingarabi mai tauntak and na vitambana ni finance literacy sports finance literacy na vitambana dundu ke to na rede ke mena mi duata merna mi bingarabi and buno ni bingarabi ngo en rugby development Fiji. Bila sabole bobambut sama tatu bina kana vital noya no bulangi chigo Luis Bonromo na kabina ni kuwa maital no taga chigo ana to company level na Titus B and Sons Enterprise ka nda sa reda chigo na buno to sa tetiapo chigo an sangai mertumbir dake wir na ngone en buku nondra mai lewena na rugby development Fiji nda sakila na ragabi sa ndona ngito sa suli uzar chunga na ngonongo sangke uci gono World Cup dari na bakatangin dengan ini gitu sarat tobo tu era dorbo warang gitu tu nabi kala boleh bu na non da pura anda bawa beli nak bertalangan non da dorbo rasalai zoir tu na be kala boleh lebu ya anda bawa beli nak talangan ada buku ni bakal sama sambil buat cukup na kayak pindah di kuah mai bertu na mati lolo di Luis mai non da benua ya balai itu juga na rugby development Fiji. Ya, au kala santor ya to patala mai na mo nontor vital no na ke binang ni kuwa. Endo talembe kan kay ningan rapa mo na bagaritaka ke be kimami na bagarongo tu ningo en radio bulan do bata Mr. Bonrom. Au no le uratu na ikanga ni baritaka na kami ko sa bisuristen klabi na tumtumbu rabi tartar chumai namuno ni ngarabi ngori Amerika ra wata tar chumai malta na luben na chuke bichi makumbunra irna bungon we wadi tekna na ka na singile ni kwa ela no do bonua ke kani na waro ko mai na platform na kongo na normal sabay do research nga ngono sa bole ni sa chunga na form bambota ni karos nga bul kavani singa ni bulong ko sa may dapat kinana ni to enrollment form na ni to enroll ke maka kito sa hitak nga don enroll ros nga bul na ngoni muli erno may enroll kito sa songot na enroll sa visual study bikum ni tumtumbu bikum ni tumtumbu ni chumay Amerika ni bitar chumay view na lomani bidana singa sa utingo viwa di tekngai kito sule chunga ndon na rosso bulu na application sena indamentami vera ngone rabi me la lewen na rugby development Fiji
Bando talanga o via turmo o natali tumu turang tarekta. Te tolendo monromo e non tu toko ni keto wa vitedini na ukuni kana jidwa kina business. Leo na kake tu sotava leo na ndende ke tu la kuturuma. Tu rabi keto na bingo na kedi. Na wenda kita ni toswa business. Sange ngol indo na rubo ke tu la kuturuma chumo na rubo business. E ke tu wena kan tu rabi keto wal ngate keto na bingo na ndende ke tu la kuturuma tikon na lomani vida na kula saud. Lomo tani ni wamna takir na vitambane sono va kina fijra rugby unit na kina sulitu na volatar perto na higher education commission Fiji na kina sulitu na leseni ni kina tara na korni huli watakir na vi tambada ka so na wasoronga law firm kena biu wat na lawa kena maru na kampanye walau na nito bingarabi nito muno ni bingarabi ba business ba matungo bali klani quando tan go bisuri sirara ambas guys bi komunikasi na lewiti ni sarang may na platform na ngo sabo tungang go ibida na form ke unandon ka ka utumba ka pas ngabul bata na form na sulit ka ni bikin ni na tumu bikin na ngoni buli na bikin duru na ngoni bingarabi bazuri sa tungay tumugo na rom tontok nga ni Jim kini ngol so ngamay kesa ni vitar taramin na number telephone na 2125394 ke vitar taramin na page ni company ni Planet Fitness Gym sana nito email ni company sa chuko na nito page ni vitar taramin kin tumara ni enroll takin na lugam ni ngaran may rumah na uno ni bingarabi ni rugby di bolong Fiji. Una sabole buo bambu to sana tabi kana non derbital no sama tata bina kana non rabang matala bikenta Luis Mbunromo na buku ni company lebu na titles B and Sons Enterprise kan darongot na ken gym toka may Cornivia da sabo bina ka Planet Fitness bang do tali bikim na turan maram derbo kedongo de leo kim tempat ni kelow free bikemuni na bang tagana gym ya bang talakin bikemuni sa retire 60 plus ono sanga bulu lakataki kemni talangan bang bulung-bulu cumba kemena tu mati tulu alangan dola na fi bikemuni antara kabina kemena do ya pala tu ne ngonta anda bawo bina kanengo kambani tau ke sarngango bang ni bina tu na direct lebu ni tal tai tombon romo na buno da banga otombo toki na bioli bulipa ni bingaravi bang talakin na be rendin tal nia kay Rona Boys may New Zealand Loki kin ko ang gasibwa pagkatalakin na managing director siya general manager ni Bosota and dabitan lo juga na kayo na kuha na company binako ya amabutan ni Wimbulay sa weekend arto taka nga bago bubali sandol kin na gym kin na chini keruwa tali vitu juga na ngonongo waya na company lalay rongo da chunga ni nando na ngon lega talanga mingo sana tete sar lebu oya na kamba ni bina kongo ya ako sa baritaka na bata-bata ko na radio bulan do bata bata-bata non de villa bicha dakin de bito kuntaka wa bimbi na buru-buru very competitive industry ngo ya na business anda bo bina kin sono bekanda tubir na yalon gats talanga na lon merra di baka son na matanggali business me baka sarang anda may rongo da chukubi lui na kabina ni ko kim sa malo lui be kemnu na nomuni sile nomuni ngona menta may bit na lon na radio bulan do bat ndo tal me ngona anda nang may ve rongo din do mo tale chukina sa masu ni bubale ni radio bulan do bat ni bubu ay chukuna bingarabi may non do no lo mani vichi bo bimbi na company level o yan Titus B and Sons Enterprise.